Još jedna večer u lovištu. Prvo punimo hranilište, a zatim odlazim na čeku. Evo mali pogled iz zraka područja u kojem lovim. Lovište promatram uz pomoć Nokpix Lumi H35R termalnog monokulara. A za lov je spreman Nokpix Mate H38R Clip-on montiran na optiku uz pomoć Rusan adaptera. Večerašnji su cilj divlje svinje, ali priroda uvijek odlučuje drugačije. Kao i uvijek prva je srna na hranilištu, a zatim dolaze i kušute. Divljač se kreće na udaljenostima od 70 do 300 metara, s tim da će na 300 metara biti na kraju ove snimke. Večeras se divlje svinje nisu pojavile, međutim noć su obilježile košute koje su mirno izlazile na hranilište. Kroz Nokpix Lumi svaki je pokret jasno vidljiv, čak i u potpunom mraku. Nije svaki odlazak na čeku priča o odstrelu, ponekad je dovoljno samo promatrati prirodu i uživati.